هذا تواتايا تشجلو بريس دكتور فايس القنطار أو أكاديميسيان سوريا ليون لفرنسا جلمية سبيدا باش دكتور أو دو لسويدا قومي همو هيز دي چارچوبه يك چتر دهاد نكم كرن بگمان سرك ديوان لفجريوان يروحي جهات دستين شان كرن أفقا بو جلو چد جهينه السلام عليكم. سلاف جبو صباح وباش جبو سلاف جبو تماشاوانين كورسان بسوشار راستي دي افيك دي دمك دي كو دي چارچوبه كو يك ريزيان نافخويا درزيان لنافا سويدا جبر كو دي تروشك قلقي خراب بسر سويدا ويتشو راستي كوم كوجي لديجي خلق سويدا هاتا كرن رژیم جولانی لدیجی خلق مال سویدا انجام ده اوانا هموجی او یک جی همو در انجامین ویکم کجیه نه تنین سر سویدا لسر تواهی خلق سوریه او رژیم هاتیه کو لنا خلق ما جنشتیمان خوش ولاتی خو دور بکوین او تنی دخوازد ناوا دستلات بمینه ما چکر رژیم جنافچوی یا اسد شو نها دستلات و مالبات الشرع هر تشت دستی وان ده ناوا سوریه ده او برای خو نها سوریه برای دبن ودی به رژیم اسد چوب سری خلقی کر نها اف دستلات جی همان تشتی دکه نها سویدا دخوازه جارك دين بريني خوشار سربك دور پیچکریه اف پاريزگاه نها اولکاریا گشتی یا دستلاتا دي فاکتو نها کارکی گلکی خراب دشی سویدا دکه راگاندنا رژیما نها راگاندنا رژیما جنافچوی هر خرابتره کمکوشیان دکن و هر حجتا جبو وارد بینن 106,000 درزی کوچبر بونه مال وان هاتنا ويران كرن هاتنا شوطان دن بحثها حكم شيخ حكمة الهجري دكن حكمة الهجري تشكرية تشتك نكرية او يكو كشتن كرنا اون او جي اندامن هيزن نافخوا او لكاريا قشتي وزارة برقرية حكومة كواتا او لسويدات كرقان الدكتور جارية دا صلاة شامي وقالو بياتا بيتا قبول كرن بيا وراش وصبر دامبه هني ما يقبلون صاغرين هاجر قبول لكن وقبول بكن شو خلق السويدا قبل هذه المقطع كم كجيا نما قبول لك بريا كم كجيا شي شبيلك هبو لنافا سويدا دقو امي دستي خوبدن في دستلاتي حطاكو سوريا ام برزقار بكن لنها بشتكو افانا هاتن و افكم كجي و كشتن و تالان كرن و رفاندن كرن خلق نها نما قبول دكن از اشتر فيكي بيجم مال سيفيل همو ويران كرنا خلق سويدا جگدارن سويدا ناهل آليك درباسي ناوا سويدا و امي خبر ببن خلق سويدا و خبر ببن ام ناهل آليك دستي خود ليخ ناوا كارو بارن سويدا ددوي خلق سويدا ام خبر ببن نها همو خلق سويدا نتني حكمة الهجري همو خلق سويدا نها افد سلاتا دي فاكتو يا شامل ردك قبول لكن دخوازه او خبر بله دكتور بگمان او بسر سويدا هات يار همو بالگه کرینه لبرچاوین رایا گشتیا جهان کاچب سر خلقی و هاتیه چاوا کشتن قتل کرن بگمان رواندن و تالان کرن حتی داوی هاتیه لیل سراسی جواکا نبدولتی بدنگ بونه که بویه گرانتیا پاراسنا و پیکاتین هات کدان يعني اف بدنگ بنا تو چاد بینی گلو تیب مروفشت و صواب بیجید که فعلا چارنویسه خلق سويدا پیکاتین سوری دی چارچوب روشان هادا چارنویسه که ندیاره دی والله يا أخي يعني هذا كما قلت وكن قوت أف كم كجيا كوب سري مهات وأف بدنجيا
بێدەنگیە سووری هەنێک ئالی هەبوون بێدەنگ نەبوون نەعەرەب عالیە ناودەولەتی ئەف بێن پێکردن شەرمەزار نەکردن مەدیایە عەرەبی لە دژی مەڕەوەستیان دژی خەڵکی سوێدارن ئەڤەیە بڕاستی مە بێهێبی کرد سپاس وان عالیە کۆ لەگەل مەڕەوەستیان لەگەل دادپەروەریە ڕاوەستیان دژی vêyekê rawestiyan li dijî komkujiya rawestiyan em spasiya wan dikin lê em ew ê ku azadî xwazin lê mixabin ev komkujiyeke plankirî bû rastî karesadeke gelekî mez ji bo Swêda bû karesadeke ji bo Sûriye hemûyî ev grupa ku niha li Şamê ye dixwaze نیشتیمابوونا وڵاتیên Sûriyê ji hev bixe nahê li serweriya Sûriye bîne ew didin İsraîlê bi rastî ji te bêjim ew eşkere didine İsraîlê li Parîsê li gel İsraîlê eşkere dicivin dibêjin durzî sîxurên İsraîlê ne çima hûn li gel İsraîlê dicivin li Parîsê û li Azerbaycan çima evana خەلکێ دژی بخیانەت تۆمەتبار دەکەن سوێدا دیرۆکەکە وەیە دوو درێژ هەیە ئەم نکار ئەم ناخوازن تە عالیەک مزاوەدە لەسەرمە بکە کەواتە پێشادەکەدووە دکتۆر دو ئێکش ئەندامên lijna bilindî هەڵبژاردنên Sûrî mêvanê min bû êvarî li vir li Kurdistan 24 ew got ku هەڵبژاردن li Swêda li Raqqa li Hesekê nayê nekirin ji ber ku dibêje rewşevêrê ya nebinin jî hemin demda dibêje ew nakeve çarçivê desalata Şamê da kewata encam nedana هەڵبژاردnan li van deveran gelû dêwat heya çi چه هەڵبژاردن ڕاستی ئەم جێ شەرمەزاریە هەمان شێوەیە ڕژیما ژناوچوویە ئەسەدە نەها بەحسا ڕاگەاندنا دەستوری li gor xwe fesal kiriye Ehmed Şerê piştre danûstandinên niştîmanî çar demjimêra me çar demjimêra me çi danûstandin di navbera xelkê Sûriyê de çê bibe ev ya nefsa şêweyê rejîma Esediya ji navçûyî ye behsa çi hilbijartinan dike heftê endam wê serokê Ehmed Şerê destî nîşan bike ew ê din wekî hilbijêre ew komîteyên ku Ehmed Şerê wan destî nîşan kiriye yanî hemû ser Ehmed Şerê em hemû van hilbijartinan red dikin evanan nerewan e nahê li Sûriyê ji vê rewşa niha rizgar bibe divê encumena asayişa navdewletî dema kobin pêkirinê li Swêdê şermezar kir tekezî li ser biryara 2254 kir ya encumena navdewletî ew jî veguhestina siyasî bawayekî aştiyane laşekî siyasî kotevahiya pêkhatê kewata biyata diktor encamdana hilbijartinên Sûrî civata gel bêy ku pêkhata têda bejdar bin bêguman durzî bigire Kurd Siryan, Ermen, Êzidî ev pêkhatên ku dikevne Bakurê Rojhilatê Sûrî gelû ev hilbijartin wê çawa be biyata bi vî awayî wê ji aliyê civaka nêvdewletî bêta qebûl kirin û piştî hingî mebesta desalata Şamê çi bike gelû dixwaze ku rewatiyeke şeklî werbigire ew ji diriya van hilbijartinan de eger tu têbînî bike neda niha ev çi hilbijartinin heger ku serok encumena gel destî şan bike ev azadî ev demokratî hejmareke parêzgeh ji dervê vê hilbijartinan niha rewatiya van hilbijartinan nîne ev desthilata dîfaktoya niha hatiye Sûriye ji hev bixe ew ê ku ji Idlib wê anî ji bo Şamê ji bo ku rojhilata navîn ya nû cêbicî bike ew newî aniye hineka wî aniye Şamê ser desthilatê wek hûn dizanin hemû xwestekên xelkê Sûriyê ji bo azadî û demokratî hemû jî ji nav birin ev dîfaktoya niha nikare
دولتك آوا بك يانجي سوريا رزقار بك جفي خرابية هنكي هم دخوازن دستلاتك هبكو ما في خلق سوريا دابين بك ما في همو بك هاتيان دابين بك دانو سندنك جديدنا برا آلية سوري ده هبن نه برو واجی ویه که پیکرنا دکو کمپکشیان دکتور. لبر آویل السويدا لهند فريدن ولات وصنايع آفاكرن ولات بدانو استندنا كجدي راستقينة دي آفكرن زمانه كي شارستاني دفي ورا نب بمبكرن وكشتن ونب كشتن وبمبكرن خلق سوريا ناكفن بندست إرادة وان آليان خلق سوريا ولاتك ديمقراط دخوازن ولاتك كو ما في همو بكاتيان تيدا باراستي با دما كو أسد كد مقود تمام خوي نما درجة لجارة كدن مدي بيشاوا خوي درجة بمبكرنا دكن بله دكتور يدي روشو صايه بريز دكتور فايز القنطاري أكاديميسيان سوري ليون لفرنسا ديال مابو قالك سباس